Tay na bakit ang abalasang gasat na inasinang sangitan taadakan iti dinaan naramanan idi panawen nga isutay na lasbang agbabawi kaman o nanang saan munton pulos amaramanan tay saba alakatan ni tatang nga imbagla kumanga ap nutang umay kan na ng kuta inta agpasyar ta panaglid-liday mo inta agasan mapanta aduway jay napinta sa lugar kasadyay mo makita tay saba ni tatang ati gayam ni nanang ko adda si ding tilupuna iti banda tingato na adda dakkel sugat na napalalo akit tut ko gapu sugat na babasa nakiapa kanu idi isot na wasay da tay na bakit ang abalasang gasat na inasinang sangitan taadakan iti dinaan naramanan idi panawen nga isutay na lasbang agbabawi kaman o nanang saan munton pulos amaramanan tay saba alakatan ni tatang nga imbagla kumanga ap nutang umay kan na ng kuta inta pasyar ta panaglid-liday mo inta agasan mapanta aduway jay napinta sa lugar kasadyay mo makita tay saba ni tatang ato'y gayam ni nanang ko adda si ding tilupuna iti banda tingato na adda dakkel sugat na napalalo akit tut ko gapu sugat na babasa nakiapa kanu idi isot na wasay da ato'y gayam ni nanang ko adda si ding tilupuna iti banda tingato na adda dakkel sugat na napalalo akit tut ko gapu sugat na babasa nakiapa kanu idi isot na wasay da nakiapa kanu idi isot na wasay da HBO Records and Oliboy Production. HBO Records and Oliboy Production. Sadot bumangon ka kita eman ti aglawlaw siksikalat na kaidan ay nakakumot kapailan nuket di bimangon kan itarayamon tanagiddaam ayat mula makadanong kan jay dulang nga ingkapanganan kalpasan
anabsugkan nanganam panawam laptan. Di ka payen nga agpalpan diretso kati kaaruban. Saan apal sotoy paliw ko no sino paytay sadot a tao. Saan na mapnek sa nga bandehado agbiro pay na imas nga idasar mo. Hoy sadot agriin kan dakes kan no di ka agbalaw. Iyornos munta masak bayam lumakay kan arutay-rutay. Hoy sadot agtrabaho ka no kayak mo amangan ka. Lalo no adapay panggap mo asumapol kasing kunganay mo. Sadot adapay namnamang nulaket di agaget kan. Watu-wate munda kalatakyag mo unate munta ur-urat mo. Hoy sadot bumangon kan kita eman ti aglawlaw. Siksikalat na kaidan aladarsen bumangon ka. Nan asyak tayo matayo ket liklikak na uyong abaket ko. Sit-sit na laeng makapanerbiyos kusilap na kaslakimat at dumalapos. No nakagem-gem gumutukot to'y tumingin. Aginaw kakulana siyak tutay tumarayen. Jak maitured bay nga ina sa baten. Tay uyong nakasla bagyo at tupaken. Jak maibdur no sa dilak amik dur. Gabut kinauyong ni bakit ko. Aklunek nagbalinak anarukop. Agkulpi at metten mo isod di agsyudo. Agkakamakam nung siyak di danugan na. Buksiken rupak isot pancing bagna. Gapulaeng tadi ko dengdenggen. Ngamin kanayon nak abaon baunen. Jak maitur no sa dilak amek tu. Gabut kinauyong ni bakit ko. Aglunek nagbalinak anarukop.
agkulpi agmeten no iso ti agsyudot. No nakagem-gem kumutukot to'y tumingin, aginaw ka kunana siyak tutay tumarayen. Diyak maiturebay nga inak sa baten, tay uyong nakasla bagyo at tubagin. Diyak maitur no sa emtilak amek to, gabut kinauyong ni bakit ko. Aglunet nagbalinak anarukob, agkulpi agmeten no iso ti agsyudot. Diyak maitur di sa emtilak amek to, gabut kinauyong ni bakit ko. Aglunet nagbalinak anarukob, agkulpi agmeten no iso ti agsyudot. Seman tapay mo ken uray pay tinikap day tatinged mo, inay ayat katinapod no uray tingi tapatong mo dungdung wen ka uray suyag kaagong mo day tarupam dipig analapad day ta sakang alupyad day ta imam nawaradiwat ta subsub mo at itug abaliktad ragrag sakko di agresat no ta lang amiti mabuybuyan dadakkel man tangipen mo, nalawaman tangiwat mo, ken uray pay nabangsit day tasang aw mo. Kinamanaw man tateltel mo, kinurat man tapatong mo, sikat mang liwliwa ragsak na katoy biyag ko.
sakang alupyad. Dayta imam na waradiwad, tasubsub mo at itug abaliktad. Ragrag sakko idi agresat, nuta lang amiti mabuy-buya. Dayta rupam tipig-an alapad, dayta sakam sakang alupyad. Dayta imam na waradiwad, tasubsub mo at idug abaliktad. Ragrag sakko di agresat, nuta lang amiti mabuy-buya. Dayta imam na waradiwad, tasubsub mo at idug abaliktad. Ragrag sakko di agresat, nuta lang amiti mabuy-buya. Ragrag sakko di agresat, nuta lang amiti mabuy-buya. Ni Mang Boyet na peklan ababaero, tirain na uray paino kim mabaliw. Awan pilyen na nga lang uray sino, basta nagblaus ken nagpalda sige manso. Certified at chick boy ni Mang Boyet, patulan na uray anyat itsura na, na minsan nga aldaw na buking ni bakit na, ngadda sa bali akakibkibin na. Ay Mang Boyet na alakan, nagkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang nukumangamin tinepelam. Taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ni Mang Boyet natangken ti ulo na, di agnakem muray palken ni bakit na, gaputi arem na adi matepelan. Ni Boyet kanayong nga madugulan. Ay Mang Boyet na alakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang nukumangamin tinepelam. Taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet na alakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang nukumangamin tinepelam. Taarem mo
aglaplapunusan ay awan kumati problema tatimigre nga asawa ay mangboyet na alakan agkararag ken naglemengkan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igem na abadang lukumang amin tinepelam taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problema tatimigre nga asawa ay apo barok boyet binagbagaan ka lang anong gabi din di ka tumat gamin mamatmatik ang nilulong nga simpot deta timagan ganad mo barok Tay kapintasan, tanaglabasit day tarupam Iday mo, anaahitan, sino katampi na ugedam Buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan Tidakas nahan nga nila kay mo, tiin ka isagsaganaan Anmet nga tay makibibiyang, no isuti pagragsakam Uray pa'y amin ken kakit na yunam, sa ngulikod pa ekstensyonam Angin ko may sardeng mo kuman, talakay mo alipliputam Ta isuti na ngaklon kanyam, idi bardang isit kapailang Ay maulawak sa wen maulawak sa Mildred Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred Unak no tay ka den nam nga asawa tiin ka ipatpateg At dalagarod ken kandi ka payla amarmarnek sa Mildred Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred Unak no tay ka den nam nga asawa tiin ka ipatpateg At dalagarog ken kandi ka payla amarmarnek Si kantay ka baknangan tiladat pagpalpala ilangam 24 oras ka nga online Puro selfie karga na ta timeline Kasano nga tamit tay pamilyam Dimpay pulos ang mapagserbiyan Kasta lang arudan iti ubram Balang kantis kanto pailang Manang kuwad dapay oras mo At anangin day tabiyag mo Maan anuno nangisit kudil mo Wenno narasay takid kiday mo Inapateg may satlakay mo Tay nangaklon ken kat si bubuo Papudawem day tapuso Day tapintas anapudno Papudawem day tapuso Day tatpintas anapudno